Sa nimbola pinaka nakpalibig kami na biokani na nominisi amati kumain na kami na nikua na kami ni singa tambo na karosa nga vulu na katulsa nga vulu ni singa ni vula I dukiduki sa na vula o July. Bikitong ko Hawaii sa karosol kadiotik nga kato sa singa pakarawiti kong go Amerika. Vavi ni binaksarcho ka ni pakalewe na nomo ni siya mati kumain na vitala no totokongo ruana marama rosureti ti kumain na kena sa may baktabari ti ko na vitala no na loma ni no bulat to ko santo la kan no kumaraw ano kay waseti kaya ni na non tolo ni vitala no na beka au rongoda na beka au tingoma kena beka man nga ulida tali taksar nga bakalewe kaya na bulanya may talo na no ko bata-bata kema misamay vakasinate ena lewu ni kake mami bulida ena bikau ni may wasea ena yalo binaka ena ibata-batango me bakangala keni bakarau bikim ni na biokani nalang manangango indo na sere me tikabutak na nanta bitala no na sing binakan kuwa na sere nga undo tarita ka bakalewu bawsibi kimami nando tuen ngo ibalangi na sere na bonondo mo ngo indo na sere ndo baka simati baka liban ki banua o klani bunga be kenda da klabe na kenda serongo ena ndo labati ko na non da vitala no ena bongentai nimbula bina. Sa rongrong pinakandina na seroya wakambulu to kani bikim ni todo kasar na
wakanda ni siya matikumay na singbilang ni kuwa bakatulo sa katiko na vendel niya utam keresara na nonda bono may viti kani marau ni raninda may sote na bula binaka na kabinaka indai ngona singa u nanama kitiko mikina na bukuni kena sana may dapat tiko na kena marau takitiko na ulu tanga membaleta na ulu sana ulu baka viti sana mbuini nga o marau taka baka lebu baka wabak matal takitiko iliu na baka nananunggo ngole nga mai nanunggo nanumatiko na bula baka viti nindo teka buna nanta embake na bula tune sena nanta bula viti makau na ngone ndako ni kuila umani baka samtakina ulu tanga manda me onendingi taka me vela veti sentona ulu tanga me kotikanda patamai ngai baka ungeti na lomangu mo ndingi taka na ulu tanga ni ulu awa baka topo lesar nga kau sanga nikila ni na mai bakango na kene rirai na kene ringomi ka marotaki ka talitaki mai beira kede na wekande na bese ibiti kene bese iburbura bo ya talenga vera na lubenta ke hira talenga na turanga au babi ni binaka baka lebu be kemni na turanga ni do baka rongo mai nongo do tala no tu kira nongo bulangi na rongo manggosa kena matua bosa wasi itu kumai na nongo bata babi ni binaksaran kena baka lebu kemni kena rona nanda marama rosuri tiku nikua rondingi teki mai na buku ni nonro itabi baka ngas ni buli rondingi teki talenga mai na buku ni nonro tutu baka banua baka tanga kena nonro tutu ni benga rabi baka rendin tala kena dui tabi talenga rondo ngaraba kena ikuri ni dona marama tiko mi balangi loro na baka madal teki rau dona wekanda tiko mai nonto bono mai viti kono numa kina ni baka tau taka na vital no ni kua nirana rongodi ka kawitaki o irana nonto marama kena turanga mai viti erna kawitaki talenga ka rongodi be irana be wakani wikima mina tutanyani dana baka mbula sara mata ko birau merona baka madal teki ro talenga mai weekend na baka rongotiko dana ngol sara mata kina bono yao mai Cairns sena woliku ke Queensland dana baka mbula sara ki beira din tala nei ni duralala kero mandangan dio baka mbula mai beira na baka rongotiko o tsandala kay ngol beira din tala akan istarabe naka esa binabalebu ni bula binaka Dr. T o baka bula sa katiwayani na tinikava na yasana ena nonda vanolo mani obiti sa mbalabu sara senga ni sikobia ni obiti senga pakandoni nda mwile dhabi kwa ya umaro taka kina na ulutanga ngo na mbuini nga ni kauta baka bole kasaramai kauta baka bole kasaramai na nonda vanua kena beikanta baka marengeta o talita sarabalem o ya o nadango nei ni durlala au mo ngole sarati o mai na vanua o na koro na botini mai sangani mai da kon robe au bagawati nai kaleanga kambara lau mai bagadengo na turanga na taltalangase bagadengo na November nambak sauti sama i vakureti ngana itavi en vanua kero sa ndingi kero mai tigo kina en Cairns en far north Queensland o wambula taltungana tebingo or din taltala tarambe vina na mai pese mati tigo na kabinikuwa au marota saranga valem au wambula tiko na be vanua kere sara o sa dabuta tiko kawagaki na Australia New Zealand talanga na vanua kero ataka tukina kawagaki na be na buvale na lemaki na buvale na meo kau sema tukina au wambula tu be kemuni ket sara sa bagasa ya na kena levu
nakapag-libsara ni bulan binakabir na siya matikumay totoo kabakotin no mo bikin da baki na kami kuwa din ni taltala durlala to sana pa kumpul sarang gober din taltala kanisi tarame ni mbula binaka na marama taptati tarisi mbula si atua au ni durlala vambula rarambati ko yani na vindela ni tambu dedere eviti vikimina bakatalanki na tumai babalangi na yadhango akanisi sombu tarambe au dhabtume na koro wainika na tikino tawake na sana da kaunrobe sengeni awa toka wainika mai nambutini nduangana indini tabu saya do yani sengeni ado mai bikito na ngoni sala dongan indini tabu saya do yani na korona marama dan din tal mai kens au dhabtume na atangalio do kulevu na toko do kulevu na busoduku wabina ka wale bwana yakabini kuwa ni rani ndame vitala no na ulu tangango na ulu kau bakambula tiko kina kau bakabini bina ka beke muni ke desara na sama ibotana no muni na numa kena beka oni kila membaleta na ulu bakaviti obambula raramba saratiko ani kina na wanoduku wana turang na tiduku wambula talitunga na vera ke desaberna be korkor mai na busoduku wenika watu ya sawa tabaka kina na soba na wanu wasukina wambula talitunga wana turanga na buni valu mai tawake na wanu wilikina na nito tikina ka wilikina na koroinika turanga na buni valu wambula talitunga ni vikimini au wawati kina koronu kuni ena ano ono ne sano lau wambula talitunga kina wanu boturanga kina koro boturanga nukuni kena ve ndelani yavu kena ve koro me ono ilau ako mbakaya na kaubia tukuna daptatia na nungu kambula raramba tiko yani wambimbi be kimdo me Hawaii kimdo me Cairns na waliu sebenarnya bakalebro rong binakadina na nomro wasi bikin tabaki lele besar bakambulut ko minggo katotokan internet ni bibal katok nga na nomro di kor na marama me bakasaba madaltak mayao rendini akanisi dombek nga nanjini dabu saya baki lakoro kandua totoko bakauti marta ka bakalebu ni tomay siya mabata bakabiokani na sigo binakaintay vital cengar maramar to na may bulangi na nunggu program era siya matal cengar minggo au marutakin na nang tumenda binikua bakati ko me tumay songo me to rele sunga to rele suba na be ulutanga so erto sa may wasya na nung to marama turanga wilikin na bekanta to me matuko netani do rekula na may wasya na to may wasya tiko na beka saba matatakin o randini akanisi na buku ni beka to kila serto na numa na kenang karabi na ulo sira kenin balimbali beka ndi adundu ay wabi di binaksarkina na kami ni kuwa sa kirobital na tiko bakabiutin sa kasarolabo ken balimbali dokter ti sa ut sarangani kuwa na bital na ni ulo au sa kirobire di tumanda sa kasar mo ko wakabiyo na ulo tanga ni ulo na tostip nga baleta na levo ni bewase sa mo liti kumingo rere na siya ni dia ni kuwa sa bakau bay mambo na kasatukunan na turangan ni ng buking-buking ko ya ni kuwa to may tampe mata nga to may biuta bata bakay wasi-wasi so na biulutanga to sa wasi na bulonggo sarang kay biutukan doon tubo-tubo na bula sa tungay matanda may baka nindoto ka na ulutang lew na ulutang ko na ulo na kanang garabi la kapatid ko na itobo na isulsulu na nonday moy kaya bika kaya tali umana patiti ko iya au narete talang ko na nonto ulutangan ni bitalano ni ko may bakawasaba ko tinibikim daw na marama na buku ni biulutang to na bitalano kinan dosar ngaya na bimbi ni ulo roni to te kumumanta bi kimni radin tal
neini tonga india ve randini akanisi na vukungani taroya me nanomundro tumbo take mai viti ke nanomundro nduimbula andundua na tava manda ronin roa se weekenda na buku ni bimbi ni beka umana na ulota tamasaka Pinawalevu Dr. T na bimbi ni ulu wakavi. Yo. Bulam na bimbi ni ulu wakaviti kuguta koto na bakasama bakayalo na isolisoli ni kalobe kenda na kawai tauke Onangai taraba malu na taserek malu na kena na mena kau mo au na mbale ni kau tukuna ya ia na kamandanga au rongo dati kau ndua wata tiko wata keina weka baka atu takatiko na we oira rasa mai tarongi oti na kambimbi era tukune tiko na nonda kilai tani kina ka enda kilai tani kina na kawai taukei era kai tiko ni ina be panua na be sai borobor me pakanda nda to kilau kenda to orna sarabanua pakina oira na nonda na India watake ira saranga na nonda nga ninda raivira oira era ndara tiko na era bagambuini nga pakai malaunde na elonra pakai ke taura na bakasama karatu bagandua karangoroya karabaka binaka baleta senga talindo na banoi borabura au sen wambauta mendo tal na banoi borabura dinanga ni raulu baka kikenda mera tavitu na non rambuininga me baka kikenda na kawito ke it's a unique gift Ongai lakongana kina ina kena baka sama baka yalo au ngai basa matakati kona ngoi soli ni kalo weekend and sengat me baka ukati ko sengat lindo na bon we borabura era baka mbuini nga para kilaita ni kina mai me baka takikenda na marama ni biti dina nangonongo sa lebu na be matangali daga ni hulu ye senga ni na kautatani na kena enda kilaita ni ngakina na kawito keye ye na bagasama ni kai sole weekend na kalo to au barongo dati ko mai na kanendo na bulongo ngai bagasama taga to kana ni sole weekend enda soli wala nga it's a gift okay ndanda mai ibibanga tako nga enda bakatawa kambasi kamay kina na bakasama ni stewardship menda mai imaroroya enda nadabakina na nonda role and responsibility ina kena baka maringeti ka maroroi na isoli ni kalowe kendangoy au koya na kai mbimbi tioki na beau na bakasama ngoy ni ulunda enda kilaita ni kina kai soli ni kalowe kenda ni ngai bana no malesu na ngauna ni nongu tumbu dake mai au raida rawa kina na kena donu be kwana nongu ngase donu be na be rakeda na be kani na nongu ndau buini ngatu me koti tunga ba nemba buini ngai e bakande takatiko tukune tiko ya ni ndua na kambimbi na nanda daramaka tu senta na nanda
io menda sota nanonda dharma katu sena kotiku me bagambuni ngai kwamba ya naka ubia rona kaya matai ni kilaita ni kina naka okay, and we are the only one in the world, and unique weekenda ekikarua e soli ni kalo weekenda menda pa marangeta ka koto kina na pa nui ninda na pa tawa pa binaka ka pa marangeta tu na binga una kebe binaka Sa totoo ko pinaka mo wase maya utali takamandanga na bosa na baka maranggeta doto ko na bosa bimbi na bosa ngoe na bosa bakituki hindi ko baka maranggeta ndoraka and na toro baka bimbi and na kilani goe soli sa iloloma beka endoraka and na ngandreba menda tango makai utali takamaka na mo baka madala takamaya kena bosa talaga na isoli-soli ang nitaka ni bikimni na barong ti kumai and na tongga to so na bosa matua and rongo to ni kuwa me bakang ko ndoto ka na yawa ni no may umana ba to na bitala no sa may ata ti ko na lomni bulongo kanda lang ituban ndo ni tutuba ki ina buno and sandaray ke ti kinang ko na bula kinang bag sa tunggoy matanda nakbalib sara rin din taltala durlala to sarang wal sarang gobyerno din taltala kanisi tara nataro batangaya Pinaka bakalebu Dr. T. Nung kanataro ni Taronganguri na bea na nungu reida na nungu wakasam o wabi na binakamandanga na tomanda na bikai wase rendin taltala na ini ko wabi na binakataka na ndom danga naka na ulunda yung bulia na kenda ireirai me utuku na bekabaya embulia na kenda ireirai embulia na reirai ni matanda kenda ireirai sarangau kenda ka salabata kena bikai ni satoka na ulu ya sa bakai satuku na tiko endo na itukutuku endo na itukutuku senga walangan ni endo na kawalanga yo reida sa endo sarangan na itukutuku tuku na tiko na vanua ula komekina na kena itobo rambai lebu senga ni toka ngai na ulu tuku na sarabaka rambai lebu na endo na itukutuku veo na nongo reida na ulu tukuna tiko endo na ka me bakambe kana ulu babiti to vital no tiko kinikua se na mbuni nga ko sala ko tiko mingo ena ndo na lomani ndo na vula u babini vina ka vera na sawase na vikaira wase ko reida ngo endo na ka autokena it's mine endo na ka nongo mbimbi yao mbaleta ni mbale ni ka autokena ni tokena na ulongo kene mbale autiko na ni tukuna bata kena ni tukuna tiko ndo ni tuku membaleti au kene mbale tiko ni oya senga ni oya tonduanga oya welewe tiko ni nduana vanwa levu karakta to bata ki yao we ya wembimbi ya solia na nduana ndei nduana ya londei we ya ni senga ni lakotondu tiko au lako bata tiko ke ireso to bata tiko na nonra na numa bata ki yao nonra itobo kina vikavaya ka marota katiko kina ni rawani utuku na ngo endo na ka enongo ndo na ka auto kena karawani wakana bosa ya ivana takana rendin tal ndo na ka ubaka marengeta ambaleta ni dabuta tiko endo na tuku na tiko endo na ka senga ni ngalu tiko na ulungo tuku na tiko endo na ka ko bambota ni mbimbi tiko kina via na ulu kena bakasama ni kotokina na endo na itukutuku membaleta na ngumbula kombeka ya Dr. T naka Totoo binaka baka libsar na bakasama titumbo endo sa may wasiango talita kana mutuku na nitukin ni tukutuku enomu
Utalitaka talaga naman tukuna you're not alone, eh? You are part of a bigger group of people, bigger group na nandadui banua nandadui da butumikina tatoka wakauti. Mudanga utalitaka saranga ni dakilato na buruburungo sando lebutu na bekada do tano takatiko na bese burubura ena buku ni be tamata tamsakani randukan non rangalili, eh? Niratunga bakatikira basibi kenda na chokoy balangi yana bekawas ni ko ndaraninda bakasamtaka you are connected to others, eh? You are not alone yana ulu sarngango ranindo na ka evese mati nanumba madal trachunga iya vese mati utaltaka na mutukuna rindin taltalakanis that it speaks volume, eh? It's communicating, it's saying something. Ubara skartalki na wale mayo o marama taubu may nandaribato lilieta bombo besi na marama may nandabulangi mani pamataltaki no kwa she made a statement that no kwa na nambuini nga evosa. So she was saying it in a very metaphorical way, eh? So you can see it in different angles. Ron yung reda may nandun di sala or ni reda kin. Hindi na sarangay ni okay tayang ba yan. Sember niyo to kuna yan na puno daw tumikin sa bossa na ulo, eh. Au babi ni nakasaranga bikim do na nomro te ko na ramaya na matay ni ulo tangay. Ay rendi ni tal ni to na kaubya tukuna bi nabi kawase mayo rendi ni kanisi. Iyo. Hindi na saraya ni erao ni bosa erao talanga na nabatuka tukuna indua na kai na katalanga o ngai vasamataka ko na ni ulu enonda upstream, eh? Iyo. Hindi na sarang kahit ko na tiyo kanisi ni kaya sa taudoko maudoko na tu na ulu ni na ulunda en nandondonu me vagareitaka ni sa donu taletunga na be tikini ang onda kedesara, na tikini nondambula kedesara. Kenen balembale sa duan din na kambimbi na ulunda, eh? Bosa tukuna vagareitaka vagabo tukana taka na beka ke ni mbera matanga nindangai bosa yani me ngai rongo dina nantomonda. So it's the first impression, eh? I guess it's a first impression in the basica maendua kanga in the reda na uluna, kai enreta nanonda vakas nanonda rai kinanonda sum up taka endua inanona na kain rai na tawango na batuka ni uluna endi na sara na bakasamaya ni it's a tukuna tiko ibe na panuela ko maikina o na bubale bagadava ela ko maikina na dava e bagambimbi taki na ibagarau ke na itoho e bagatabubulitaki era ni tukunitu, eh? Tukuna tiko na ulu, eh? So it's a message, it's a voice, yeah, running the wilika rongo saraba kwa totoga kina na bakasa maya binabali na kabali sara namro wase mai na reu ya au rani wase talanga bikim do na maraman na lomanindo na bulongko na libuni kaulida au babi ni binaksaranga kini beir ke na bulang rangole mai ke ir talanga na be tartar tiku mai ngon lakutuki na bitalano na libuni comments, eh? Lakutuki mai na be wase au sa bimbongi ke ni do tindo na talano do wili kelesu
toka baka wote na isema ni vyo kani elebu era baka nananu lesu ya talangana usi tu ni programu ni bulongo elebu era bataru nyuti kumai Dr. T natabuna buna wa tiku buna kina programu ngo au sangay ba matal takatiku besar taru nyumai ngo na tambala sarangani buli au daka kin ya daka na tambal ni anthropology au daka na tambal ni archaeology. So anything that is old, you'll see Dr. T there. So it's my responsibility. Yeah, it's my responsibility to connect the past to us today. To the present. So via o ke baka sora baka taro ngayon tukong beka sara lamo taro natabna po na o teo da kami kina program mo se kina karua sora taro ngati kumai ni utik sara may balangi o ngay may takam sa na program mo bangko yaw I can be anywhere in the world but it doesn't change me. I will always be a Fijian. Au sa akin doon tukunan na nung kita bisara nga meu taka na nongubuli na nongumbiti tumai na lomo ni rusanga bulbata nembaki and to give back, to share back to my people na kena bimbi na nonda na numira listal na nonda kuku da na numira tal na nonda na o ir na nonda nanda o ir na nonda nei era dara makatu na ulungo au na numutiko mendona pula wana no me andona madao o mani baka samta kana andona madao ko sarui laka balatini lebu ni tala no itu me wase au baka dina ta to sama entambi tu kinango ena siru bina kani ko nan bimbini nonta tu rilesu ka baka talanga kina nonta bi baka langanga tek. So you look to the past, you connect to the present, and then we look to the future. So that's kind of nanungu rei tiko na betala no nindo na bulongo ai men da rei lesu da rei na beka sa eda tiko ibiti na moni ku ke kena na tiko balangi kena non da rei ani kiliu na ngoni sala da benda na bukir kina na lubenda kena makumbunda and beka inda keleten kina ba ko sibina ulu na taro tarabo be tarong bikim do na marama waya se ko na bekan roana numa e na ngona roa se ngone lele mikina e na ndibu non rodui susu mikina e na bekara roa reira se rongoda membaleta na kena ngarabi na u tuna tiko bumanda be non to marama ni duku rendin talaka ni se to sangay ngole na botini to sana ponto to manda ngai jidi dago naka Ndini dago na valevu Dr. T. Matay mandanika au na numa na ndo na ne kuku ya lewa atiko lomane no na katoka uendu na tombe akoti ngo na ngani tamangu na koti ni no na tombe ngono nge sutumekino ya sama teo nei o ngani tamangungo yeah na memories. I'm talking about memories of what I connect to here na tombe. So okoya tombe o nei ngone va watiki na kaunge kele muri koti ngone koti kina ni ali na tombe ya sana bia baka tombe tokombe kana ulunda rungo Dr. T na mesa tatoba tanesa na ruarua kauna numa ni ulwe baka toka nungu reile sungo reida toka me baka na ulwe ndona na marker of transition kai kautame ndona taini mbula kinando tale na vanua me reida toka na visa we adoya ya na kama ndona numa venana vitinangu na okanda umbe na maita na makita ngona bika au reida ndo ya dana bike ma mina tuitui mai laumbe kana fufulu ngona vangata kina makita na kona kina kailoma bakato kana sori ni makita iloma ko ndanda na makita na si evi sono bono dana na laudi wakakina na ndona kando edana ndona matangalizo enda utumbu tuna edana na vikema mina na butisa ela wendo edana na pako kena kona seniudi kona kena ka na buana niudi hange do como mai tuki na kaongo ni sango na sa pouta kina se sa ka kina sa tuki bat
sangai lomba ni kina na lolo rangai wakivata sangai mbiu ina uluna biu luinana na ulundra rani sinyo ko tondo ngara ndo tale na marama ser to levido era to da kapabata toka na kango so nungure dale sementa is like a social occasion birango bakato ko ndona endona ngauna ni bebe kani ba ka bibule kati nonra wasea toka na italve matangali talano mai ke ai ngauna bina ka toka tia rasa ngone rasambe na kine ya so virato ndo ngilia bango na ulundra me ba mama da tumbe ka kina na kaya Onge do taronga wat mada sautinga o se mada rosa teni to bembulutiko. Ciao taronga sarendo na ngusi stai, sambula bina kapali retiko mai nandi. Nada man do da kabatu kino ira na ambuna kaya. Ge metenu kilach ko ninda rosa na vital no getu no na kaya e ambula takana ulu. Ana kange tu kuna via o ngusi stango asenana. Tone ambula takana ulu. Ondo na numa bina kasarchunga. Beletenu ondo seng nitalita kana imbo ini makita. Na buna ya usang nindo ngule ka barawa kina na makita ya ni ngone era wakibata kino rango ngai ndo tani na kena imboi ndo tani na imboi tia saranga indo wuti bango indo na singa rusanga ndo da kabe ndo na ka ndo na numa bina ka chiko be nana na nona ndo mbito tu na ni to bali kurbango na ni na shelf sareda ke ndo chiko kina na tabaya ni Manawi na Manawi ngondo le kota me vika o na numa bina katiko ne ela na Manawi ne do amba damu tu do le ko mai le sa mu le da bana ukila na kedembe kana tambana kenan rona yendo ko me ukila tiko nan rona do ko me ngendo me sanga sa do bana ndo na ngona sa saranga do tawa tu na tawa tu nanga une bina katiki na ya sanga ndo nioti kona mbena makita ya kona ndaza na bikema mina tuitui nioti na tuitui sanga savo kwa ya sanga mbena ya ni na Manawi bena oti na Manawi sanga mbiuta na bikema mina solope ya na soso kwa baka ondo kila ni ona ndo likoto mena banondo mbulu kina nono boy meda kana na somo sanga mai mbiu na ina ulundra bitona ulundra via ndo toka na sinkel vale merana da kaba bango na singa lebu mbe ka sena da menge ya kabi mesa otani o tinga ya onda mbetiko betana ndo toka ngo kero bitana da mandara ndo da kaba kina mele imbiuti ko na soso bango seroko o kila ya me fix taka na mbena merani nde ya na lomani mende ya na ulu na roka ya ngai tu no ko tu bango be tu fix the die I don't know makes sense. Kaya manda na kau tu kuna na kau na numarawa ni sawati ngam besta kana imboi ni solope na dana ve kema mina solope ondo besta taka ni saru imboi da yo iraya lai zakana boy chiko na kango na uluinana zakana nonra boy zakana da bacho na kango ya kavisar sangai le nunu wai nunu ya sa rere binaka tu na ulu sa loa ondo senga ni ngule dava na Manawi to so era la koma yo era na we kiki tu mero hey na ndau be vo ser vo chiko na Manawi asali ko chiko na tabaya ya me daka kina bena ulu vale o kila talanga ndo banga takina ndongo na kulini ndongo bakakina na lase nangonongo ngido bakasa mataka ndo daka manda bakasa na lase chao taronga nga ko ya na ngusis chiko mena ndio o asena to na nada mandarando banga taka kina na lase to na lase ndreta na ulu nikino so na ngele ai bako ko taka kurana na kona tuitui ya kona makita na kakedera bako ko taka na ulu merani nduri ya na lase ndreta na o senga ni sona ka era au kila ni rando da kavatuna leo ndo rei da vetinango ni nangono sengo nele lekin ya mandanga na kauna numarawa Dr. T Totoo ko bakoti so tal taksar nga na mo tukun me the memories o baka samtar na to vital no ni ko o ka tiko tolu na kato na nanumay mo turay the power of memories
Bikim ni na bola-bola tiku bidan lang kasi bulat ton tapi tunggo au klanir na bola-bola nga. Power of memories, the power of connecting. Connecting people, connecting knowledge, connecting everything. Everybody's all connected. Can katulun na kena sama the connecting the power of indigenous knowledge. Itulun na lesson. Because na parang kuwa. That's a takeaway or 3 things that you can take away from today's panel. If you can write it down, the power of connection, the power of memories, the power of connecting, and the power of indigenous knowledge. Ayan, natolo na ulutang. Ito na bital no tikun di ko kapat kaya nanumalis baka samta ka rendin talakan ni. So you remember the smell. And it invoked a lot of memories. Already marit ka na matamuni. Absolutely. Ko na may naimboy ni Makita, naimboy ni Solope. Matake na vida na poseo ni tabuta may na hair na kinabaka ni na ulo. So I was thinking that's equivalent to hair food. Today. Pero nabarang chukumengo. Rabaka ni na ulo hair food, and also the last hair straighteners. Bakang palabutaka na renewal. Wow. Mekuni kino, mekuni langsung bang. Kila baka sama taka Dr. T na organic, Kona baka sama ni organic, tu serangango kona kaira kwenda ngela kongo ya umanda unda uti ula kutuna balivi koti ula kutuna banweni la kaulu. Okay, relevant takana vi matangali chemicals. Kaya ukila sa totolo kina nanong sikoa sa totolo kina. Sendiri saranga sa bisaw na ngaw na babka bikim ni na parang cuma ni bulan ni puli binaka Dr. Timatubuki nita kay serimay kani konta antara kanila ni bakadar parang tukumini ko au baka na numalistale na ulutang awasya chukwira na alam ni bula kelengo na bosang ko ng dingin the choice. Balet na nung program ko kotsar nga may nanon the lesu to celebrate. Let's celebrate ourselves. Let's celebrate our mothers, our grandmothers, our aunts, and all our sisters. Ang sanga ba kasamtakan na nanon the bitala no ni ko kotsar nga may ngo na nanon the lesu. Kaya nanon the semata tal na biyokan. Beba karakao ni wasi chukumingo rendin talakanisi. You were mentioning a lot of plants. Nalibo na kao, na kaya na may biubata, isa totokan din na bakawit. O marotak sarang nalilibra pa kang bulit tikumingo. Ningay sama-sama tikumay, o kimni na barong tikumay, bikimni na barong tikumay, kaya makahit tiko sa nakaw ni nanumutal nga, siya unibe siya magkinabikawa siya mayroon na maramarua, raw na dabulangi, niwa siya talaga may nanumuni bakasam. Binakabalibo rin talakan isto, we'll come back to the points you've raised earlier. Tunang walang gobyerno din tal nini, nataro batangaya, natabo niya nanuma, nangunaw niya, tumbuta kami kina, nangunaw ni siya kin member letter ng karabini wuro. Dr. T, kay kimanina warorong at may, and doing ito ka na nunggu wikaw na numa, may nakene bakaray tagatiro na taringo wayaw sanggay paki tolumbeka nga, kito sa biu mayo na kor, kito sa ngole may na kornibul ni beba karota ki may new sawa. Kenembale au dalata nambula baka na koro au dalata na vekaira na memory ke na vei toka ni na vei wasei ke na veka eba raitagati ko kanise. Iyan duang anak ka, baten kito may susutong ay kornibuli, mbula to'y kornibuli. Ang gayong nga may na kornibuli, may usang olililin, na usalay Form 6. So my life was actually centered around the school. Balatan ni Rangay Beluta kitukin na nakaibalang baka po nakina may ngole na nunggu na naroka ni panunin nunggu susu may
me baka o sarangaki na baka biti very nuclear centered o nungunanga onda una numatu ni binga una kevenga me mbena na uluna ka bango kwa be tamango me boli mandamento na waintipani na waintipani ndondua au sanga indau masangataka ni onda una na my memory of that ni kaumai o kwa mengenda ko me bango sambini tu na isulu. So the sequence ni nona mbena me otinga vango baletana ngona ya esenga kina na gloves. Senga kina na gloves. Iyo batani kina bimbi veira ve wama nda venonguna me lakotani na loloa mai na nona nails yeah. So okoya ni otinga vango na nona mbena wainitipani sa rambo sa renduna tamani saba lebu na saba ya si lebu kito letini kalima ya rambo kana saba ya ninga yoti vango na saba sabo wala lai saranga na kai boy na to nona tau kuku na ka lolo na nona tau kuku ia o koe anda umbena ni mataka lai angai rambo sarana koe rambo kana saba me o kaya sangai niutu na waintipani me ado basara na yakavi me sangai ndau nunu ia o samba undona kana nungundau talita na raivan na rock na kena irai mai na dabango mai na nrabu kasimbe kase sangai tigunga mai mela mai sona bula mai na vai serau ngai rai binaka na kena irai ia onda va rai de tela na onge dona no manesu ni bera ni ndau mbena endau vaga pupuru me trim trim round na uluna ia na nona seru tunga vaga video koe na nona ngauna keve ni mbula onge do vasa mataka tiko ni o koe angase ve keito na elewa o ndingsau o ve o rautalangango bale tambega ni ka ngai raving ai vale esenga nindu lakotani mai na kai beautiful koto onai so kandi na sarakina na kai mani ba raita kati ni da puti ko na prince tamo ko na ngasni buliliu ba den ni nakao raida nakao o the cover se kao maroroya. So what you see is what you follow and what you do. So in a lomangani neto hu vale we keito na leo lima ya saranga na keito esenga tale ni ka me keito gai bata ronga se da sa keito muringa ni ka ngaya eva kabona iwaya una nongumbula to wako sa ya do ilelin sangai neto meterenio o andin da vila ngona ya andin da vila kunibal angai lai ngani lawi muri o koe na oira na ngona ya rangai okay to keda na form 6 girls sangai kadibi kay to nandona baka rawai di oti na katalau sangai kabangon don dambe kedi ken ngone lewa form 6 ito ngai rai sa raunduri tu ruo na marama wate kena non rawi koti sa koti bi kena na form 6 girls ena singa ya ang daw pa sa matagalisu na shape beka ni ulongo retain tagationgo rei roko tame oro na marama nimbau ya aroma ibe koti elenin ena singa warawai wiki mami kede na ngone lewa form 6 girls ia ang gay pasama tagatiko
O nangauna yan ninda na ulu era o tinga tumbulevo tinga me umbi saratok ng dalinga. Iyang go nangauna sada ka kina nakoti. Ano may nakoti may dakang ko sa o ti bakanduwa saranga nang gay umbi dalinga. Ray binakasaratu ng buininga. Kay mami dua patakeda na nem kay mami ray na nangonele o may lilin form 6 nangauna ya na ena style ni Beko timbuin nga araw may takapa na maramaruay. Iya, aung kay basa matati ko. Baletang beka ni siya nga ni waray da sara na membo lamay na koro. Bo ray da na kala na kena straighten ta kinakabaya. O pawela sartunga. May ada watale. Ni otin na may New Zealand may ules talibiti. Ya, sa papalagan ni ang pakibasa nga bulo pakadada. Sangay mateni ngau na meu sangay lain bena na ulung. Au senga pa ndo nimbena no kutumay New Zealand. Endo na ka na tumay New Zealand. Au ndo kilani au ndo lewetu ni au ndo beira na tamako na senior civil servants ke memindambe na cabinet meeting na prime minister na ngau na ya. Daudurian ni wango koya matay nga ni kae edabuta bula vinaka marama bula vinaka marama otia ora keda na boni senior civil servant saranta meto ka sargento ka wango oh wow just greeted you and not us asa sargento ka to because of my rainforest okay, it's because of my rainforest. Iyo. Na kata kamay. Ibu ninonggo mo basi ka dake mai kau tamay na tokar tumay ng buini nga may valen bateni daw ka bangona batekero na tua kangu o tiaw la koy lelin sangay lay banda taga sara na maramaya o andin ta vila buni valu nangona ya ekuti kay mami wakaviti na kay ko na tabi eda kami nang uniform 6 ya sala kutunga me ada maingo. Tako ya. Di na isa. O baka samta kalistalin na nadamada ko tunong ni baka sama ridintal talan ni sa unintam itu sa ore na ikoti. O klan indo na bunga na ngonele ora siamo cuma na bital no saoti sora gere da ikot sarabian ro samber sar durtu na matini na matan rangas ni buli ala ko dora bital no na ngona ya neni na buku ni sa mikila sa siyang tanatos ngo na biu coaching sa narak senga saranga wando ni kay mamemba wonta ki ni raw na lako may na maramanin baunggo mero may bikot na Singapore waya kime mga kitadala nga sa andurito o andinda vila buni balu sa kasaramay sa announce ta saranga mo ko can all the form 6 girls stay back after breakfast and the rest of you can go. Check him sabi ready sa roke mami siya sa ta weda ta. Awo tsanga sa rombasi kami na maramang ko sa ko tumay na ikoti. Sangay pa kaya tuya to ko sangay tu na bango. Aw winakata mo ni kilati ko na marama nangonelewa ni biti. Yo kemo ni na marama ni biti, one leo ni biti, oni na kilaitan nga na nomunimbuy ni nga. Kaya ya, au sa kauta may kina, o raw na maramang go, mero may, daw ni bekuti, mero may kutibi kemo ni bagambuy ni nga. Baleta mo ni kila ng bimbi ni ulu, oni kilaitan ni tigo kina, na ni ngone leo ni biti. Ang kaya basa mataka na singatambihan ni kema mila ko ipaliloto. Ando na kana non ra waray kay mami orto na ngonele orto bulito na Bible school. Waki na tekir na bulita tala. Wer na buli melelina na wer na dorbo. Na ne mami ray kay sampando na ray toto kambe ka kay mami parita kana mara ngonele. Wala ni kay mami lewe tini ko lima sa vida. Ni kay mami sabi tuya ni lo manibali ni beka hall ngone mami sa koti kere tu yan nambuini nga. Sa totokan din wandi baka mendo baka na itambay o klan na
lakuni biaka sona itamba na bira biaka na politik may dabuilevu do totoka ni dareles baka nga uri talal takati ko na ulumdo na ngonelewa redin taltalaneni na singa nakena totoka Sandi na. Yo kila le Totoka sa pito maroro ito nga mamaingo Hindi na sar. Doon ulta kami na ko o nabuti talaga mayan na may karo nabuta ro na marama ero may bikuti and kind of kilite ni kinay na ngonelew ito ki balata ni nangonong ko sa tayo kami ko naroon dolo sa katulu may pagkasadaro ni kay sa Edmund na Bisaw tacho talaga ng dingi-dingi so everyone has a choice as to what hairstyle they want to have hindi na nanding-ding dapat yung taka kaya dapat ulong balabu siya dapat nga taka ulunda yan ano ding-ding yan dua ilak talaga may nakasama it doesn't take your Fijianness away you still a Fijian na non vitala no nambungi binakadikua kina bulo todo kongko au ko telis chunga mikin na bimbini ulu kina ka pamatal tako rin din taltala nini ninggo endo na kaya baka ndu teki keda na ituki menan do tala na mata tamsa kayan kung ano kina na tartarabo na betarang be kemni rin din taltala kanisi menan non to vital no tikonggo na bula keden go menan ding kina na marama nabi matanggali koti sa hado may nangonin ni kuwa na dava yung bimbiki na bikim ni na ulo bakabit. Vinavalevu Dr. T. Undo na kana nung gutalita ka na indigenous knowledge kena viva kaso komunitu kutuko ngendo da kabanango Sanda o katia o ngayani na dakadava etiko kina na kilava kai toke se vakaviti au na mbiuti au eniki na meu dakava na kena vakasa komuni tukutuku ndo na ka tarana ngumbula na kena saya levu na ka vakai toke mbaleta na kena lako mai na viva kasama vakababalangi so salavata kena viva katora dakitaki ningona me wasangaraki na kasandambo sa sandrendre menda kuner son elebuna kai senga tuni ni volai so saya lisranga ni vokandua kona kauni zakavango membaleta na muininga sena ulu vakaviti endua na sala embiuta maikina me vakaskomuni na itukutuku me volai me record taki se da mbeka me katoni me raoni ngonenda basangaraki ni tukutungo satu raombeka ni imbaleta ni sarui kambimbi etikini ndua na matatamata etikini na nambula ndua na matatamata kila na ndua na kawangu la davani watukuna meliu na itamba ke tamango anda uliu lilitu ena nito rumuningande nanu masarati ko babina kana itamba kita mango ya ravuli mai ndawilevu kana ndawilevu ngoko ndawilevu na ngauna ya ni na ngasini buli avalanyi ya ina buli levu ina ni Mr. Derek na ngauna iliu mabuli ma inotata ravuli inotata Mr. Derek oira na ravuli batake ko tamba batatu raulu levu kede tu na oira na tangane kila ondo wabina kachoki na nungura hivi tovata dorikula ondo reida na kena itamba onge wabina katiko ko endo na turanga embiuta endo na vakasama me komuna batavango esengeni tangani esengeni leo na vakasama ni ulungo kila there is a gender inclusiveness in the whole scope kango mitaka kunirera vaka there is a kila na binary kwetiko ndo bitaki na tangani leo erawa ni dokobata na osenga ni kila na okototiko men na ngona nunguna numalesu na vika wareda na o tata o tamango liliti una kena itamba na ngone rabulikina na ngone ni Mr. Derek raulu levu ke tumbuini ngava aviti rangai
Seruketu, there was something there. Yeah. Nangauna may ikila and okila ni andua na kena imbalimbali, andua na kena wakasama tiko minanguna ya. Yung mintangereda ni na wakasama ni nanguna sa pambe kama yalikina se sa pambe kana puna so na kaya yang amena wakataroni desa me wakani utuku na ulunda kambula wakaya bosa sana tiko talanga wakana ndingindingo ni tuku mengure the choice to be or not to be kena na visola ni nonda mbula mbeseng baka ni visola na nonda eso eraida na mbininga me dona kamakawa. We don't need it now versus modernity. There's nothing modern or old about this. This is about a group of people with a certain togetherness that want to maintain something that identify themselves. Asala ko tanim ba ka na nung gusto ni Taro ya? Totoo ako, siya nga, ala ko doon, sarpak nga, ala ko doon. Siya nga mawaka sa mata ka man nga, kaya ngay kumunibatang o, kaya o irananda waka so kumunitukutuk may nabingaw na may muri. Nirangay basang randa, wada ba ito na kango? Satu na vika embaleta. Na kaya na, biutu na vikango, ay kilaitani kinendo na umata-mata. Okila ni okenda na sona ulu sa senga ni rawan nge wango. I certainly know that. Ya senga ni kana mewakao ni waka madhalata katiko ya ni waka madhalata katiko ya ni it doesn't take the Fijianness out of you. So true and absolute. Yani na kaya na bulango we are just talking about Uluwakaviti. Talking about Uluwakaviti kenadava nadava na kaya. What is it that's special about this Uluwakaviti? And I think there is a contribution here. Nanonda raida ya ni menda raida na wakasama ni ndo wakasuku muni tukutuku 20 years or 10 years down the line endua rao ni kautalesu nanona wakasuku muni tukutuku ka yadha wasarama ina vitala noti ukinungo ina senga ningai dhumuangara wakale meba sangara sone tukutuku mbaleta ni sambi urawatu indona ka embaleta indona umatamata. Pinaka Dr. T. Totoo baka uti. Pinaka baka lebu na mo wase maya lebusar na ulutang pinaka na mutukun maya the gender inclusiveness me baka ni lebu ikenda na barong ti kumai bikim ni na siya mati kumai vero na maramba bulangi veo talaga baka samtakan na bale ni tukango may kandabu na kenroto itamban na tukango na lomo ni bale era ulo ba bititu ni sengon ni siya kanita taronga siya kaya na ulo ba biti non ranga na marama si turanga iyan dari sa tikitungan ni non rambula may nangonea anda ba bi netanya dore kula ni maindar makatiko kwa vital na turanga wilikino manorasing tale sa tinilesi Satinilesi. That's my hero. Satinilesi. Ela kile bakita bena yale lebu na purupura me sarama na purupura ena bukunga ni uluna. So I also see here as a way that opens opportunities. So it's not that something that belongs to the past, but it opens opportunities for us today. Kami na parang may sombe karana numa na Uluwakaviti, it belongs to the days of old, but I think it's timeless. That's my argument. This hair is timeless. Dapat naman ni nanumika redin taltalanin. Nimbula pinakabali mo na siya mati kumay ena vital no to Kongo nakabali. Obareta ka chungaya ni na kake de da buti chungo tukuni kenda tiko tukuna tiko na nonda oveyo kenda na nonda identity au Oya ungai basa mataka na ira na turanga au senga ni ndo na itamba itiwa ibale me orto na tukangu se orto na mbungu kwambimbi orto na tukangu me uka orto na kina ni it's a gender inclusive na mbuini ngai
Ia, ang daw rongoda, nota nga. So it's a story. Daw talanota kini onongo ta wata ki rato na turang rato ang bulabata rato ang buini nga kedetu. Gai daw tuku ni rato gai buini nga dam. Rato ulundam. So there was strength. Gai daw waya ito vaoste. So ni ngauna ni ngauna daw daka kinan na mera songo ndona banua meda ndona kor meda kina songo meda kina na taralala. Ora to daw time taka na ngauna ni non rato yada yan. Imbara bike veo sangania daw kilay kina ora to na lewe vida le bango ni sa rongo nga may na tabangori na sa rongo nga may na hoof na didi may niose sa kilay saranga arato mbasi ko rato na lala ulunda mungo iyo ni rato ngayon daw dur nga ni iwan na sang kayo daw talnota kay muri ang kayo daw kayo ko ni rato sang daw dur yan na lelewa keve keve rato na loma ni vale ni songo era kibiti rato baleta na kena rai to toka ni ulun rato ngayon damu keve tu via encourage ta kira chiko na turanga baleta bakanga bi kay mami na marama era na daw kawaita ki era na dibi era na reikibiti era na baka binakataki okay lang nangunang ko sa lebu na yalo sara na daw rabo ke na daw rabo era sa ngandre batu na be labeti na be bueti ena bossa tau beira yan ko endo na sala dona sala ni kena rongo da tu na be ka binaka da buti me dona bossa binaka me da buti ani baletiko ni osana daramaka tu na no mumbuini nga ando weba samataka tiko na sa rimbimbi kino kwenda pa binaka tio kina be netani dorakula na nona taura matua toka na nona buini nga me sambolo tu veira na turanga kwamba ngaya na kaubia bakuria ina kai bareta kati como redintal talakanisia na kapna kabalip sara dinter talaneni me bakana nom sa buta chukumana ni turanga ngo klani na sia matal chunga mingo koe malombula turanga yanu netani dore kula nakabali na no munibi tokon chukumana program mungo me bakani ni tikumai balangi redintal talaneni kawan dia buti netani tiko chukumai Melbourne malivani tiko talaga na nung kumaramataw sisi Howard na kena rere totok na non rombuni nga o netani kay sisi ia roti ko may balang may Australia ronin do man na no mo bak madala na tikine abo sibe kenda na ituke and tiko na taunda ko kay viti nindo na kana kena tereu tiko na bi matanggali tambay bako tiko mengo biao kay erto talaga na sa may bulang yoti na nungko bata-bata karto tiko balang erto sendartik nga na non rotombun nga ando man do ba madala kar din taltalaneni na kena bako ungeti ser mera baka bini binakatak na we kanda tiko balang kar sendartik nga na non rombun nga iyo ang dua bata kay nabasa mangorya na sa rimbimbi na non da choice na non da bingitaka men da tukuni kenda tiko wambimbi ni da sama itu na bonwatani endo na sala ndara ni tukuni kenda tiko kina sai ko na non da buini nga bebaka nga niya kaya are you from Fiji ni da Ravi oira na biya sa bura tungo ni Ravi kenda nga are you from Fiji kembambale in a lot of ways and sa promote tagatiko and singa wala nga promote taga and tukuna tiko nakambale tikenda au ngay basa matagatiko na hindi ngay
ina diaspora, e pita toka na kau, wala toka ngo me sa te kivu o rapambeka na kena kata ke menda sa te kivu waka mautho kona taki, se te kivu na ilaho lako ni kena watabubu taki na veika and the kilaitani kina nei tau kei, okay, and duango na vosa waka viti, na meke, na sulusulu. E sanga I kena karora ombe ka saranga, e senga tal nindua na kamenda bulida se waka tumburi ngana ulu. Waka tumburi ngana ulu. O ya, e nanga e tukuni kenda saratunga, Iyo. Au ngai wasa matakatiko na mai na kena na tumbu ni ulu embasi katalekina e vida na kae matai na kena kea ko ya au via raida tiko ni ke vaga sa levu na tuya ni papalang era tubura na ulundra sa sala saranga ni bisinisi veira na tumai viti and kena dhaka na if we go indigenous, if we go organic, ni tu mai viti na beka keve e rawa ni mai mbula taka na ulu e beira ke o ya una ka ngai wasa matakatiko se madal na dava na numa kino o toba tanetani maybe sa kena ngaunango me sa vakanduri e so na one-stop shop, say hub. Na vei centers. E na hub ngo, au sa raida tiko ni roto daga batiko mai Melbourne, na kena wakatabulitaki na kulakulati, wakatabulitaki na daga te tali wani tambua. Ia, au kia ni sa kena ngau na talengango, me sa tokiani, me sa wakateteiani, e na kena tiko na vanua, e rawa ni miralako e nikina, oira e ranganreva men na non rangone lewa, mersa se non radaurabo, merabina katana, me saralako merle koti baka biti, Au basa matatamantang it can be a big business. Kembambale, au tambe tongo basa matatoka ni, oyau sa retire, sa tigo ibalengo, ayo kila na be kuti mbuni ngai. So nakaura ni da kabango na ranyo na advertise taka mera lago mai mera mai koti kau tauri rasota langa mera mai meu train tagira ena kena mera mai bulida na bei koti ena bei koti baga biti e rona points aku te tung mai ngoe. One, men those we look at extending na artifacts ke na meke na kakedevaya into buininga. Kene karua na kenan dolavi semati me kena semati na be vanua na be se burabura kwera sana vina kata metiko na non vanua ni be koti na buininga veira era toga mai viti kwera rawa ni package taka na makita na lase na kabaya na kanifufulu me rawa ni ngai mai I non rakani bisinisi iyo so pana hub se na store me sa tu ibite me sa mai dakang wana ni kamandai kens ngo sana mai volita ti sartunga bata kay na be ka sana ba kau mai biti Antina. Tiena saranga. Santona warai toka saranga ngurena o baka samta mikin na wasan ko basa maperitani na innovation yeah. So there's an element of innovation of kanina libro na warong ti kumingo kinando talaga na ulutanga to kuno mayor din taltalakanis na research opportunities research opportunities. So there's research
that can goes to knowledge repository. Doon po no men ang bukin na itukutuk Macau. Sangay tiko talaga na research into innovation. So turning it into business opportunities. Au klabir na barong tuk may kuha sombe kar na pakasama tiko na ngunisala mer na baka na makita na kaunita butok may redental talnin sa totokan din saranga. So and it'll be more empowering in the radar if it's by indigenous for indigenous. Totokan din. Do talaga na ka sa right tungo or to na mata ni tungo sa rato o teki bu raida na very innovative ways may extend taki adding value to resources. Kay sa toka bata bate kinabakasama ni me bagay labotaki there's funds available kabataga kina na research and reciprocative kaitu na chiko o kanisi me stotak. So maybe they could call on university students to do the research, to do surveys. There's a lot of data that is required. Era sarangan ni ndua na kaya may tunbango sa ayaliti ko yan ni na tabango rin na yaungo na yaw ni ulo ng buhay nga. So to try and revitalize or bring it back, ye me medaka meray din na dava na do na stock take na scoping exercise to find out where things are at. Kaya na bebanua and merawa ni me lako ni kina na funding may beira to na gairay da juga ni me lako gaba bambisar na kaning business okay na makita ito na sikedi ito these are all resources that are available beira na non da may nakor ini me kaya sa tikon do na tabangore na funding stream kuera ni fund tagirango then to sangay da bata kaya na tu yan kaya kanda na tungo ibu na besa ibu bura me pono mera ni market taki may kina market taki may kina na products kuera sarada kaba may nandele ni abu Kanti na saranga totoo ba ko ti ardin taltala ni ukla ni bunga weekend dagay su tumbo ta kamay satu na be matagal krim kaya so manangango unda betongo babala toka sendo baksam ta kono kuna sendo banta ko na last krim last krim to kumbaga benando na tube karakaraw kay do boy binakay do talita ka magaindo me bakame lumis tu nan roni uluna ni sado umpena woti se me sado bakarola kung doon po baka kitong kilangay pala ni sala kung doon po ni samboy man ang nila sa cream vida talarat ko na may na vaseline na vaseline na matanggal vaseline kaya makanta reyles sumenta ko to may na kaya darata ka man ng tangkasi sa totoo kasaranga. So there's opportunities for research, data collection. Maybe there are students who are listening in who are looking for research topics for their master's thesis topics or their PhD even. Meron connecta kibata na forestry, maybe an indigenous knowledge. Meron lay lore me na bunar tu kina buni makita, iba na bunar tu kina na buni sikedi, kina bikaw go, and then try and connect it back to the value added aspect that you were sharing, Radin Taltalanin. Totokan din. Wow. Sabi nakabali bikim na maram sa bulan-bulan din na bitalan no sa lele usara ba kung bulat kung menggo nimbulan pinakabikim ni na biokani gonda na bitalan no ni kuay talan no nga nito may semata bata na bitalan no sa may baka doriti ko na laman ni bulat to kung go ngol tikay na baka binibinakat bira ka na may bulangi tika usara nga may grace tueli ngonele ni Kamba
na sala makaturang o te levu ngai oti tiko ni ngone leo mai talono ni kua ngone leo taranga ni te levu ngone leo ni nei songo vau te kubunga te levu mai tintali te levu don bulu vinaka na weka ngome te levu vavi ni vinaka sara kina vaka levi kimni ena no muni siama tiko mai na vitalono ni kua ia vera na marama ro ngole tiko mai ngo ro marama roro ni raun rovi na taronga taraba tiko ngona no toto sa tiko bure ni kiliu ena bekai tiko ngoi matanda bikim dona marama na tapa na nomro rai sena nomro pakatutu ena buku ni kena pakatawuliri se wasei tuka ya ni beira na lubenda na tuku membaleta na ulu ena ngoni salam beka ni buli se na loma ni mata bubali to na listal manda be redin tal kanisi to ga ngole me be redin tal neni na tapa na nomuni pakatutu ena beka to na tubana ena bula kena mpaka satu ngomeli ena ulu tangani ulu Rampek ngani ko unmute nga randini akanis. Sorry. Iyo. Kila ndana naka sa ni tukuna ngori me tekibu mai vale na nonda tekibu tabu bulitaka o kila ni lebu naka ndanga via mbiuta mendaga bulita mbale tikenda naka waitoke sa ndendreti komenda ngai raida ni saya lisa la komena ndona knowledge vo sendo na kila kavo samai samai basi sumitaka sana yang menda sabata bubulitaka sarai vale tike bubira na lubenda sana makumbunda dona makumbungu etiko bolingo ko ulu mbalabu saranga wai saranga na uluna etiko ira vaya sa kaya mendrendre mentanga itakaba me ndokina naka me visau me bakata kikendango ya nakambe kanga ubia tukunike mendaka koni raida sombu se mbeda na kenda ikilai me tukuna mbeka vaya mendaka kuninga imbeda na me kuninda mbeda na ulu bakaviti kanda na numa ni ongo endo na tikini oiranga ratume na koro se oiranga ra kila menda raida sombu tiko vaya menda raida saranga endo na kamenda baka taundita kani ongo endo naka komunike nda vata sulia weekend na kenda ikilai kana yanga mena raida talanga na tambani ni buli na vika ko ebosa kina ya o randini tala neni na kena mbiwe ya o kila ya na ngona o ngasini buli kina na primary sanda enda utu saranga kina na kena na dabango na bakato buli ditumai na ulu na ulu bakaviti o sin kila se tiko ngaya se saya aliani do tiko na kena kala si tolumbeka se da sona so tale na kamera ni nda yadoba ni na bakatangi ndengende ni kenandau na nonda raida na ka membaliti kenda menda kunitiko ngai na ka wala ngai nda rongoda senda menda mbula takasaranga ni vale kanda veitumberiti ko me yadoba ni nda yadoba ni na kenandau na vikoti kenandau na mbuningango kenandau na kena bakasalataki kenandau na davatale membaleta na mbuninga baka viti ena teki busarama ena nonda bisa teki enda nonda susungira toka kina na lubenda ena nonda sena makumbunda na nonda bibali kombe ngaya na ko bia dabutaya ni Dr. T Sebenarnya ko alip sar o pakasam taksar na viti tolu viti tolu endo politiko kin na tuku so membaleta na ulu onita ka me kakuniali me marro itu nga kakuniali ortono chiku beka na CDU na curriculum development unit kera nira marro itok sa tuku makawaya ngai ba kuritelani bena sotale na bandidike sanayado meron ni baka diote sotale na bakasama men dinasar sa totoo ko tali talaga na kau nito ko na maya menda kakunimbera don't look down on ulo bakabiti baleta kondo nakatali ngoy soli era suli mena notang kasi weekend it's a gift and we have to look after it and continue and pass it on to the next generation. Nak balib sara rin tala kanisi rin tala nini
natapa na nomo ni wakatutu sa tunga matanda to na bukutungan ni ulo tangan na membaleta na ulo na vuli kaya na bingarabe pa. Pinaka na auraiva ni where to from here to metaranga to build on na kasanga rabirawa na ambakingoe when na kaoni the kavango Dr. T sambo ka me baka dau take na kai rawata mai na nomuni tatanra oni ngai makabotu kana take na kenambiu na bulo chulai me bula ni buininga. So building on that, au wana na nutakatiko mesandua na annual event me bakanga na andi senitoa me bakanga go mesa andi buininga se dawa Ketiku saranga mai veira na ngone lalai wakatu sarava tiko kwera sa wakauti mai ngori na nonraka. I mean, we have baby shows. Mereveng au de na ngone lebu bulan-bulan. This case, we have wera saranga na ngone mai na kindi, lawan na primary, secondary, tertiary, na ngone lewa. So we have all these categories. Rawa ni mai bare taki ni sada ka annual event esa nangai la veta saranga na tambe na tamata sana bana mata kina sana excited about it vai kene karota langa vaka ena ke va annual event ena vaka tumbura kona business baka ukati ngoe me sanga idaka na kena ka ko idaka mai na lase me ko idaka ena makita ko idaka ena me na kena vi matanga limbena surely na kona ora na processes kevea ke na product esa nangai register stronger and ngauna sana daka kinen dua na annual event me wakabango andi mbuininga se ratu mbuininga au ngai wasa matakatali chunga na kena mbimbi babakana tu da butetiko na kena vaso komuni pinavalevo kanisi a database. We need now the database. Melendan bembekay na babali bola ni itawkay na database and a ministry ni women. Mentambekina na kena garabi na database me tukuna tu o they randau be koti o they andau ni fufulu ibe na banua kaumekina na resources ni dai kena kakede baya. So we definitely need researchers. Rani bangataki kinor nangone buli and be universities mera conduct a survey me baso kumuni makina na database ngo and then kena collection and then nakena tambaki maybe kona ngauna ni an annual event ya sangai rani may display takitukin na data saranda sa baso kumuni mai or even before that ang kaya basa matatali nga ni sa rimbimbi saranga na kena tag iyamak taki na funding may na wherever may iyamak taki saranga na funding mempleta kung nakakeden da to wasa tukin ang goe na kena maroy na medaka na annual event ngo na daka na kena vaso kumuni mai na products pati kina processes abuno talanga ko kina na merto na diaspora ko baka obarai takati ko ilu na non to connect ko na hubs hopefully in a be cities and a be banua pati ira na product owners may biti
On a survey, yeah. So when we do a stock take, we actually identify the gaps. Identify the gaps na access to access to dyes and straighteners and access to grooming na hufulu kinakabaya. So when they conduct the survey and so on, they'll be able to identify the gaps. And but first of all, in a record taki, or they are the current holders and practitioners ni the areas ko sa tukunyo dito kamaya Dr. T, please continue to maniraibo tu takatiko na beka bagango. I mean, look at how exciting na tabangori na buini nga kena na ulu bakabiti. There's so many others. Sandi na sara na bosa itwaritak jondo kanisi there's so much body of knowledge unless we catch it at this stage. Sana raw yani bakandua. Iyan na nagay rawa nga ni maroroy ba marengeti ke baka menta takapasar nga men kasar nga ando na kabe baka chungko na event annual event ni andi buini nga se ratu buini nga that way and a singa bakando ni nangay ina bakande takay there's so many spin-offs and ang basi kamay kinay nawalib Totoka baka utsa. Kami rin din na bitala nongo. Di ba mo tosa talmer merutal na yawa? Ya, okay la di na to na sa total na total na ngona may muringgo na bitala no ni ulu. Baka sa ala tako chola po naturangan ni nambuke-buke. Dr. T na nanu mendo na bula na siya ganito na bula. Balate ni sa teka bumera basi kamay na lebu tala na beka totoka may nanduangan na ulutang ate kabukin na o ndrakana nung marutak Totoka saran. iyo din tala kanisye lebu na kame bakara kaun dito kuno mengor it opens up those research opportunities gay ngwale be redin tala nini it brings up innovation as well that links into business so nabitala no elak miniko it's very holistic, it's very balanced. Umanir ke talaga na tiko ibiti kay irato na tiko may balangi. Seber ni dam linto bitala no. Awana no mamo ataro ng iradin tala kanisi. Balete ni iradin tala ni sa boss bikin nabuki ke mami na tiko ni balangi. Nadama nga na mo boss nga ni bakandre iradin tala kanisi. Beira na no dare tiko may ibiti nabuko ni ur. Vina kabagalevu. Okila una toka ruataka nga na kau tukuna ya we kemuni na sanding taka. Me baka ni tukuna Dr. T na it's a choice. Nia tukuna ndana we kemuni na sanding taka moni tauratiko na ulu bakaviti. Au vina kabagalevu we kemuni. Wiki muni na dingita ka muni kako ni gaito na ulu bakaviti se don beka na daramaka na ulu bakaviti kako talaga ninda mendambeda se mendara ida sumbu kinendua ukila na vitala noa ina bungnikua kina vitala noa sa otiani ai rawa ninda raida voltale sona ka ko ya tu baka boli tikendanga karawan da baka ngataka ko na kena vingo ni saleso ko esa tukune o rendimi tal weekend na tungo ibitinda eroni da tobole atale mande sona vika ko tu baka boli tikenda ngamenda reida ni ndaroni baka ngataka ka rani bure ni lau na talo no to ko me rendini tal ndola basaranga na matangu mi reida kona kawa tukuna tiko yang baleta na makita na tabasona kabaya iya na vika keda ngaya itu baka bolibeliti ikendango kau
Nanu mavi dona beka na mbole vi ke menina da luma rua takatu embaleta na buninga dona mbole dona challenge I challenge you na vi kai rongo dina bungini kua me nda waka da tole amanda raida manda seda basara na buninga da dona kale wetu kuna me ya rending tal erani dona singa me nda membuininga days daba mbeka na yadana kasona kavaya me daraida ni ongo etiki ni nondambula indona soli indona kai tokena tukuni kenda indona kai vosa kandona kambula karao ninda tarati ko menonda kandaro ni vakande wataka ni veira na luvenda kombe kaya Dr. T sabi na nakawala sara hindi tatalak ni siya totoo makauti na mo wasema na raya wimbulay taltik nga veira na ti kumibiti may bakanyo rin tal neni ti kumi Australia ipakabikim ni so gay berbe kamay na bitalanongo ro na maramaro suritin ko ti ko lebu na bimatanggali puna nanon rosireti menikon do veira ni ordin talakani si ti kumibiti ordin taltalani ti kumi Australia karoni matatakatiko bi kema tiko ni bimalangi kira na tiko mi bonua na bimbini no anta takapata membaleta na beka membaleta na ulo totoko makawoti kami na bitala no to sana may para ko na tobi talano na marama and kabi na Congo bikim ni na barong tiko may binakabali mo na munin tampat kito and nalo munin tobi mamanaya uwongo sa kami din na non tobi wasi una numan ang total ng may muri no nagay surital may mito manatal and re total na ulutanga and willing to kami balat na ulo and total bektal ng unisal to na muri abatay usan sulit lang ko ng una bikim raw to na listal man to be redintal talaneni kiti ko ba kayo na total na ulutang o ni binakatamo ni sendra kao ni bewasea beira na bakarong ti kumain na bosa nga ni bibakalong kang gatak membaleta na ulo nang kay tineto ko na natatubi tala no din talakanis au kilan do na tiki ng bimbi o wala tongo o nanu me dabuti talenga sa ikoya na non da bagayang atakira na be agencies na be tambana baka matanitu o watake organizations vaya koya maleleta sera tokona na kamembeleta na indigenous knowledge se na kambeleti kenda na kawitoke o nanumati ko na nandua na ngauna ya o zodaka tioki na baka manindia ni advanced vocational o lawe na market te subong bay raida na lebunindawa. It's a seasonal fruit esa bining kay kaya na to sa yakabibango sara baso kumuna nga rambute na kabanimbeno angay boleyaw na nakauray dango asangay nanong mameula ko na tambanan ni Dr. Richard o kaya tigo na tambanan ni Marine may USP au lako boa ambalte nyukila nyoko ya edagabati ko na kena maroroi na sasalu experimenta katiko na kena maroroi na sasalu au lako sarang kero lebe talano au sangay tunbango how can the ladies a very simple process mera ni sambini nandawa era kau tanga may nandawa may bolitaki esenga ni boli sambi usar nga na kapanimbeno tagay suka bango na kabi sambini tu na kapanimbeno na nandawa sa mau saranga na salaga bambe kay rawa ni ratoka nga may non randui bein delen yabu with all this dawa around them mera vida nga rakaute na market yan kenabo salaga ba rawa ni maroroi kinanandawa adding value mengay bolitaki
market take. Sangai vi tunu pango koya. A very simple process. Me bodi nganandawa, blanch taki no e katakata, toka baleki na suka, o tia bottle takisar. Sa nona tuna vai au saka, wow. Au sangai vi basama tagatiko na menda vai ngataki rato. Na vei tamba na wakamatani tu, na organizations he ratu, koe rarawa ni buke ikenda, e na kena vai angataki, me edvelu taki, me rawa ni ngai tosto. Mai na vanua en tandambe toka kinongo, product en toka kinongo, to another level, koe rawa sartalangani export taki. Au sangai wasanga takati ko na kena mbimbi. Maybe weirato na researchers, kwarto sa tukuni chungo. Na kena na database and identifying the gaps. Merato reida, what are the potentialities out there? Na kena rani bangataki. What are organizations and the universities? Koe tu na veitambana, koe rawa ni bukea na kena vakaramataki. Merawa ni kautavake na adding value to the products that we have. Pachando na ona bala na ndambe topa. Sa rai kena ngauna bengo sa kautamay na pinabali Dr. T naman kautamay na baka sa maning buningango sa main dalawa kina. E bunga tale na vei opportunities na merao ni ndewa ni kina na baka samango sa na commodity ngo na ko na buninga ko ngaya. Nakapalip sara ridintal tala nini totoko pakoti no mo wase mayan na non dare list tale dare na be kardo na kabanan tangkasi membaleta na kanang garabi na ulu lebo ni tuku bakaongko na ngon sa may kinoir na papalang sa may dabukan sa siyangan ni may tusoy na kana wase batin saya may nabibisaw may bakatukon ito kaya o ridintal tala kanisi totoko pakoti na be kao ni wase ito kumingo au sa volatik ngo sa nabika to wase batini ko enda nagere da batna da batul tu bana bate ke ira na bakarong ti kumai ke to na tamba ta ni puli se to mbeka na tamba ni university ena buku ni bakang dindike ke na sota la kartu mbeka na Fiji Museum se to na tamba ta ke to ke kabatin la ko bat ke chipo ke na sota la na ulutang to si beram ndangani tarani ko la ko bat ke na itobo ke na tutu ko banua sata da buto baleliki no netani do rekulai ni sanganindo ni kutiba kapitalia na ulu na tiko nga o ira soli na lingan mera wekoti totokan din ni dareda ni se tunga na bindok kai pakawaya bindok kai kina biro totoko makoti nak balik sa ardin taltalanin usara sulit talang ko ngono be ardin taltalakanisi men doang ano na bosa men ang kitinian ng bitala. Ato manda Dr. T abi nakabakaliw na numuni ko tadake men na wakasamango ndo naka elebu weekend senga ni ko weta kame mindo sara nakaliw ngona na ulu sini ko weta kasara mindo naka me baka ni barita katoka ni nanumba toka ni nduanga na madha yang gela ko sala i dona bula ni mai dava na dona bula ngo ni kila ni sevonga na kame me vitala no atake so obvio va venina katake ke muni na tikino ya kina na muni kauta mai na platform go na ulutang bimbingo me baleta na ulu kina no ndara ivira o ira rasa anding ta kamera dara makatu na ulu bakaviti au talita kana veka wase o randini tala na kena kanaka me kakuni baka sambuta kinaka itu baka bolbelitiken let's do the same ni nanonda raida anina Dinasara na kaya wase ito kumayao ridintal tala kanisi pakatala kina ridintal tala ninin au talita kana kena baka matalta kaya nandaw
nakena sa may tu nakaisuk mi bangona takataka se bulir sa labiti kuma sa rambita na kabinimbino tale na no mo se mayar din taltalaneni na bimbini non the thing to be resourceful but to also manage that resource effectively meka kunira makasamusamutak doon din na bosan bimbi sarangao nito puta maya but again, on the account of the Putiko Bakos Mana Nukutamani Rakavaka, we came in a warong tikumay na we don't have to reinvent the wheel. So ngona sa tungay matanda si tapos kini basta kya tunay ni malubunawang sa tunga na bekay do menda takava bakay da sa matambok kung beka kin si sa darital bek do tal na bonu tali na bitala nongko bakabuna menda pakananan listal bek we came in a warong tikumay saroni mulai nabi kau tiu nanum nia sini bigi bali bi kor nabi kardu baka ngata kan tangga ke bakara sultal ngona ngona bikem nir din tal kanis abi taw balile nanum ni mona libali mai sama tal mai kerongan yo unmute Nakita cukup kali binabu sangat cekani. Iyo babina kata kakila na weekend na itu ke du itu na kau enda kila ikina ande tumbe ka so salabata kena kendra da butina buni makita se da bambeka se buni sikede usin kila se laudi se da kila kona ka reklita endo nangoni salabina kamenda kila bandita ka so senga kila nandu ini ka ya nambuni nga kona kena mai no muni mai mbuta ngona no muni platform era ndo nangoni salabandita kana be matangali kila ibakawaya na kende kila ibakawaya na kenda nda sema kina bekambula bakabuli tikenda mambimbe nango ni bakasama ni organics ambo chikusaranga baya ida ke ureda na beka da kabo susana ya likana there enono bakaya ngataka nandilo ngondo na marama butuniau nanungu karuango ndo na marama butuniau na marama ngona nona baya ngataka nandilo yoyo ndo boli bwa woli nandilo na nungu talita kena nungu mbiuta berato na nungu na makumbungu merato kila sasa ini ngai boli kona kaiti kona sitoa kona virgin oil nga yako kona oil isa vaka teki buda katiko kina na ulu ukila ni sona kabaya andara ni mena kena baka tangdingi di sarambe kaira ya na nonda na numa na nungu rai mandanga na kalo mbuli kenda menda tiko ngoi biti sulia talanga na kena buku kena bakasama me ndava kava na ka na ulunda me binga niti kena banu ende tiko kina kau seng kenu da buto ya useng ni mbedi rakina o ire randingi taka mendua tale na matanga liulu era mera tokara ngo onda to vitala no na vika embaleta na mbuninga ka nongu bakasala me mbuteke ya na tikino ya na nda raida na kalu na banu mbutikenda kinongo eviti mendatiko kina. Kwamba ngaya Dr. T, ni basota ni may dabuka na nung darubital no, ndo tubital no. sa kurilenga totoko makauti nabikao may wasaya redental talakanisi redental talaneni kimem sa matalaw nambong benakani ko bapakawa pa kumadal takatiko yan bida na bisurete wa nakaba bida na singa sa oti endo to kuno chuka labo nito tai bali ningon mendo ngai me yado kina orto na may pakitabi baka nga satu ba ni makao nga may merto may pakitabi nga nanunggo may ready kim roti ko na marama kina no to may views ni ko sa kanalewan beka nga may sema bata na no to bitalan no baleta ni bedrumi binaksar nga na bakasama wasaya mayor din taltala kanisi kena wasaya mayor din taltala neni etale lele bora baka binibina kating mengora right kumai na ituba kini ulunda to sa mata takar chika na ulutanga ni betala no ni kuwa rosa rere rokon roro na maram ni daun romi na sino binaka ni kuwa rere binaka na rombuin nga kadra kana na maraw na baka rongo tikumay ni may raw ni tuminta pe pata na marami ni kuwa mito may
Tumay pakasuko muna batangana bikasar tumay wasena non to ngone leo maramo bulangir to sa metalo no utitiko pakatalanga kina na kanta tumay matuku o netani dore kula esando dia na bula sato toka dia na ronika sando na bula sakatoa dona bula bio matangai pakatito mutaka na nunggu tali tekiviti baka muna mo kay baka may sanggay tatayang pabinak nga nung kumbuin nga kimura na marami. Sorango na ritin tartaran ni ba't kay kanisi. Sorango na doon wala ni tao ni katakata ihaway sa ako may naisala mo ba isala. Ngay ni kuha katakata ko na singaw sa siya nga ni biyan tartaran doon na isala. Au seruta de rembo sarang na ulunggo katong wala ni tao ni. Ketong gayado nga ni nabuno ketong kelkina mataka saramata nenden kita ngamay naturangan na marama na ngoni boleto virtual na takataka ni stola era bakara riki kita ngamay ni sa tadembo te na nambuin nga tok teti au satu ko na vilavo go sa ko talin dala ka wolong ulung sa ko sarngango mutayam bean au sa baung kite usar nga nabitalan no na bulong ko bat sorongona me baka ni chukoy balangi sang talanga ni lili mo na tuker chukoy hawai na nito yan sorongona toro tumutang amin do na ka bisu ko tulung we yango sa ako sarangan do na kay be so sabi nga men ko tiki au sa tayambean o babi ni binaktak saranga limo na ka buli na talanga kinay au sa musike mamiti ko na do na roba ka sar ko menikua bikim do na marama binakbalib sar na rongona pinakabali mo na numero sila na numero kiyaka to nang bitar talitiko. Nabalevo. Nabalevo Dr. T. Di ba rin? Sandon. Di ba kalebo na mata? Di ba kalebo na makita man nga sound raw? Sana may kumata sa kay Tenchi kung sa komen na makita. Makita. Tuko na bilabo Sandol, sartur sarang kami labo. Labo, marong chiko man. Isa. Nakabaliw sar, dumanta kumanta. Yeah, binaka. Gay mode yan ni. Gay mode na ini. Ni. Esa. Andon. Mode to. Along at the tea. Andon. Esa. Nakabaliw sar. Kim ni nabarong ti kumay. Nabisay buru-buru ka nabisay biti. Nakabaliw sar na muli siya maramay na kami binakadikuha. Sa may dapat ko na nito bitalan no na maramay biyokani. Nita kini nang ito mantel chiko sa na nito bitalan no na bula katumay. May makasat ko no labo. Wana numa mean dua ngana bula na bitalo na membaleta na ulu sa dora kana ken rambe lebutal mai lebutal na kaketokunia reda isa na tostal chumba kaya bakala lai en lomani mada satu gana bulo kusita en ulu tanga tip ngani ulu totoko baka woti bikim ni rangoni bunga bikim ni buli tukuna university ni deba siana University of Fiji siana Fiji National University na kurbuli ni buli tordake sa tandola mi gona matin katumban ni baka didike eroni oni takaba ena kana baka dike na matanggali kau kena kila kama kau era kiliteni kena nantangasi ena kena ngarabi na ulu nakabali besar bikim ni nabiyokani marta kana munisia mamai enda nagai baka rong talamen mata kana wolno kaloko ena siya matikumikina na turangan niya sa dobi koti ena sitile ni suka melotoka nakabali besar na munisia mamai ni muatak mata